Daka fit-28 April, l-lum 28? L-lum 28? Okay. Kien Xixlum xie anniversarju, ġviri. tal-Irvellijiet tal-1958. That was the day where it was called a National Day of Strikes. Kienu ilhom għaddejn ta' xi ġimgħa. Imma that is mostly the day we mentioned, 28 April. Issa, jekk inti tara minn on the left, min ipparteċipa f'dawk l-irvellijiet li kienu organizzati minn dom Mintoff u kienu officially organizzati mill-General Workers Union. Għax inti kellek il-gvern koloniali li kien hemm biża li ħajibda jtajjar in-nies mid-dockyard u hekk. Issa inti kellek il-Prim Ministru dom Mintoff fin-1955. U dak ried l-integration li nsiru parti mill-Ingilterra. Imma meta mbagħad it didn't work out, nsoqgħod nidħol fid-dettalji kollha ġenninkom. But anyway, by 56 he resigned. Issa, the minute he resigned, bdew dawn il-protesti speċi organized. I mean, a lot of people say, a lot of historians say, again, I'm not an expert in this area, imma jgħidulek he was behind the planning of the riots. Mintoff. Yes. He wanted it to show, whatever the reason given, the agenda was that, look, we can give you trouble to the colonial government, we're powerful. Imma ma kellekx il-Maltin kollha waraj kif ġara tal-Franċiżi. I mean, issa fil-Franċiżi il-minoranza kienu pro-French, hawnhekk kellek il-Knisja u l-Labour Party u l-Partit Nazzjonali did not support him. Kien hemm iktar partiti nismanna Strickland. Imma dak m'għandux x'jaqsam u dawka of course they existed imma f'dal-każ ir-riots ma kinux minn tal L-Stricklandjani ma kellhomx kienu kontra l-Stricklandjani li kienu pro. Eżempju, jiena ħanajlek ma' tfal tal-iskola kif għamilta. So. I got interviews minn dawk li kienu ħadu sen fir-riots. U kif jiddeskrivuhom, il-moment, il-nazzjon u ġilidna u so on. U għandek minn dawk illi kienu kontra riots. Għandek ħafna tar-rajt kienu dawn b'sata sħamal li qed jieħdu l-excuse biex joqgħdu jkissru jfarku u so on. Imma anke kellek min kien Stricklandjan eżempju, allura ma interessax u marċi strike, but if you are a strike breaker, eżempju waħda minn the people li użajt l-oral history tiegħu, għalli li missir kien Stricklandjan kellu l-ħanut marċi strike. Allura għatassax kif jaddu meta jiġri strike nazzjonali, jekk int mur tiftaħ il-ħanut, jwadbulek il-ġebel u so on. Ġifri kellek partiti oħra, ma mainly it's the two big ones. Pero ma kienx il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista għad bil-qeda watching and enjoying themselves. So, I mean, when your enemy is making a mistake, don't interfere. Bħal meta kellek tal-xismu, tadnu bil-mejjet, il-Partit Nazzjonalista, such watching, il-Knisja li għamlet idnu bil-mejjet.